Dobro jutro, lijepi moji. Ja se znojim, sunce piči. Evo, htjela sam samo javiti. Ponedjeljak je, danas idemo na put. Ja idem doma sad samo spakirati neke zadnje stvari. Odhodala sam svoje, ostavila sam neke stvari u paketomatu što sam prodala na Vintedu. I to je to. Suprug ide obaviti neke stvari još do grada. Mislim da ćemo do 10:30 krenuti. Ali s obzirom da imamo samo sat vremena do Toplica, mislim da je to čak i ok. Ne možemo nešto ranije, to je puno ranije, nije ući u sobu, tako da je sasvim u redu. To je to. Vidimo se kasnije. Ja i Leon smo spremni. Čekamo još Domagoja da se vrati iz grada i onda idemo na put. Ovo su sve stvari koje nosimo. Znam da to sad izgleda puno, ali stvari nije. Ali se mogu okladiti da kad se Domagoj vrati, da će reći: Nela, ali ti znaš da mi idemo samo na 2,5 dana. Evo ga. Ovako, to je tata. Zaboravila si se javiti? Reci haj. Ko ja? Da. Glavno reci haj. Hi! Hi! Mi smo stigli u Sloveniju, sad smo ručali. Idemo da ide tako nam je soba spremna. Koliko je sati? Oko 2. Sad je 1:30. 2:30. A rekli su da je check-in u 3, pa idemo probat. Ako ne, onda sačekat ćemo u lobiju ili šta god. Da opet jest. Uglavnom. Idemo dalje, čujemo se kasnije. Ajde da mogu objasniti što je bilo sad u restoranu. Pa ja tišao na WC, došao tamo unutra i kažem ja ovom liku, pošto sam vidio vrata, rekao tu WC. I on rekao kao, tako je. Ja mislio za koga, ja velim za mene. I sad on mene gleda i on sad skužio. Sad zapravo, sad sam otišao, on ostao gleda šta ću sad. Vidi seljačina glupa, ne zna ništa i na WC djoči. I sad kad smo plaćali račun, konobarica govori. Kako? Pa rekla na slovenskom da nije spustila račun, ja bi joj gledao i daše 20 €, ona nići dovoljno, da još i jebi se. Da, ja znam. A jučer smo baš, ja sam mu govorila kako ja ne znam da li pričam na hrvatskom ili na engleskom ovdje. Pa razumijem tebe sve što ti... Ali baš se razumije, vidi se, čuje se razlika kad prebace kao na hrvatski. A ova kad smo došli skužila da pričamo hrvatski, onda je i ona inače isto počela udarat, čekaj... Zanimljivo se skroz. Uglavnom, na putu smo do hotela, pa se čujemo kasnije. Evo, stigli smo u sobu.
Ništa posebno, ali je dovoljno. Tu imamo ormar, soba. Jesi sretan? Da. I ovdje imamo balkon. I tu je ova zimska rivijera, gdje su zimski bazeni, to jest unutarnji. I onda nam je rekao da je tamo negdje ljetno. Idemo, pokušat ćemo ići na ljetno. Baš me zanima šta je ovo. Morat ću malo istražiti. Uglavnom, stigli smo, idemo se spremati. I onda idemo swimming! Leonel, idemo swimming? Yes. Idemo na kupanje. Ajmo. Hoćeš ići sama, Leone? Šta je ovo? Ajmo onda. Narukice još. Vožnja. Wow, Leone, vidi. Leon je toliko uzbuđen. Paz da ne padne. Ajde, brzo! Daj ruku, brzo, tad. Gospodine, gdje si odlučio ići? Van. Zašto? Ima više tobogana. Kako ti ideš na tobogane? Leone, je li good? Good. Aj pokaži thumbs up. Thumbs up, like this. Like, subscribe. Bye. Bye. Toliko pravila. Ja nisam ništa popamtila, ali sva sreća imam njega. Već mi je bolje vani. Ja sam vidio barem suncobran Heineken, ako ništa. Da, idemo sad na vanjske bazene. Navodno možemo samo jednom izaći, jednom ući. Treba nešto sat i pol vremena između. Ne znam, ja samo pratim. Kaže Domagoj, ajde da se ne izgorimo prvi dan. A ja jedva čekam da dobijem bar kakvu boju, pa makar bila i crvena. Aj, živjela. Rad. O. Spremni smo za večeru, ali pošto smo zaboravili neseser od gospodina, moramo stati u Lidl. Ne smo, je. On je spakirao. to. Idemo stati u Lidl da on kupi osnove koje mu treba iz tog nesesera. Iako govori da mu je cijeli život u tom neseseru. Ali uglavnom, idemo prvo stati u Lidl pa me onda vodiš gdje? Ponesi se. Na picu da vodim. Na picu. Kako spic naruči. Imam ja pojma neko. Mozzarella, kula, vero stracciatella ima, super. Ti znaš šta je stracciatella? Tako je rekao, ima to kod ja znam. Neće ti sladoled staviti na picu. Vidit ću kako se na sreće, bit će sladoled i mučkalka živa. Domagoj još, dok sam bili u Sisku, obećao da će me dovesti kao u ovdje najbolje pizza. Nije poznata je pizzerija. Špit. Ali mislim da je neka Ja mislim da to sve zdrava. Uglavnom je dosta bez mesa. I to se Domagoju ne sviđa. Šta će mi na treba poslije? I... Da vidim tvoju picu? Spava jede. Vidiš da se može i bez mesa kad se hoće. Breakfast time.
kao što je Domi spomenuo, it's breakfast time. Idemo na doručak. On je jutro stavio alarm i probudio nas i rekao ja sam navio alarm i nema potrebe da vi više spavate. Ne, sad nema potrebe da duže spavam. Samo i mali tanjur pa izgleda puno. Već ćemo više puta, nema problema. Taj prizor vam pokazuje da imamo jedan problem. Da to su čačkalice. Nema nigdje čačkalice. To je ovo. Gdje idemo? Dođi. Water slide. Tata nam izgleda kao... Tata izgleda ko bure. Dolazi od nule. Idemo na kupanje. A vrijeme nije baš nešto. Ne, vani nije. Nak sunca, ali nije stupnjeno, nisu neki. Tako da idemo unutra. Kod mene je haljina spužvana, Bože sačuvaj. Leonid, makni. Ajde, skidaj majicu. Mi se nismo javili od kako smo otišli na bazene. Uglavnom, mi smo bili na bazenima i ja i Domagoj se odgurujemo po hodnicima kao pijani. Uglavnom, bili smo na bazenima, uživali smo, bilo nam je lijepo i onda smo se vratili u sobu odmorit. I sad idemo na ručak. Jel' tako? Točno tako. Tvoje... Gladan kao vuk. I žedan i gladan. A popio je 3 pive dok smo bili u sobi, ali ajde. Zaboravila sam napomenuti da u cijenu imamo samo doručak uključen i predložili su nam da možemo doplatiti, koliko su rekli, 24 € po osobi za večeru, s tim da je samo za mene i za njega, za Leona bi bilo besplatno. Ali mi smo jučer išli van za večeru i na kraju nas je ispalo isto, doslovno isto. Da, ali već je odabiri nego to. Da, ali hrana, ono što se tiče doručka, je bila sasvim ok. Stvarno ne mogu ništa loše reći. Ovdje na samo gdje su terme, gdje su hoteli i ostalo, imaju tu par restorančića isto. I sad idemo u jedan od njih probat i vidjeli smo da ima lazy river. Ne znam kako se to kaže na hrvatskom. Uglavnom kad sjednete na luftić i onda idete, plovite kao nekom riječicom. I tamo smo htjeli ići, ali to je u sklopu kampa. Tako ako je to nešto što vas interesira, onda morate napraviti rezervaciju u kampu, a ne u hotelima. Da, morate biti kod njih da bi mogli to koristiti. Morate biti njihov gost. Mi smo čak pitali da li možemo nadoplatiti, ali ne možemo. Dvije različite stvari. Da. Uglavnom. Aj reci like, subscribe. Kako ti kažeš? Like? Bye! Reci like, subscribe, bye! Like, bye. Skraćena je. Skraćena verzija. Uglavnom, idemo papati pa se čujemo kasnije. Evo nas, idemo u Happy Goat. Stani, da ide auto. No, I won't. Moram uvijek gledati. Isto tako sam zaboravila spomenuti da s ovim narukvicama, što izgleda i ko satovi, i Domagoj stalno gleda koliko je sati na tu narukvicu. To nam je kao, ajmo reći, i ulaznica i novčanik. I onda na kraju se sve naplati na recepciji. 2, 1, go! Lewin. Ok. Ovaj Happy Goat je sve osim happy. Hrana 0 bodova. Sve je zamrznuto i samo izvedeno i napravljeno. Mislim, u temama ne mogu nešto previše ni očekivati, ali ja mislim da me više boli kad je hrana loša, a cijenu nabiju. Naprimjer, moje lignje pohane su bile 13,50 €
I onda kad sam ja to naručila, ona mene pitala hoće li pomesili salatu s tim, misleći da dođe s tim koji u svakom drugom restoranu. Ali porcija pomesa sa strane je bila 5,70 €. I to je to. Na kraju platiš 58 € u katastrofalnom restoranu, a jučer smo u običnom restoranu platili 40 €. Mislim. Ali dobro. To je tako, dok ne probaš ne vidiš. Jesi ti gladan? Ma ne, ja se najedem, meni da je stavila je narezak i kruh, ja bi se najeo. Ali nije stvar o tome, nego finoća. Nije, nema ništa ukusno, ništa. Da, sve je baš ono izvađeno iz zamazivača i napravljeno. I uglavnom, to je bilo to. Idemo sad u sobu se A presvući. znaš šta, nije bilo prazno, tako da nismo jedine budale koje su uzeli pare. Šta? Jedno pivo im je dobro, ta nekako American Pie. American Pie. I to piše. Pija. Pija, ovo je P-E-I. Pija. To je okej. Ne znam, uglavnom. 5,70 €. Bože me sačuvaj se. Idemo u sobu se presvući i idemo nazad na bazene. Oni su danas rekli kišu, ali vedro je nebo. Tako da i svejedno idemo unutra. Jer ne znam, ja sam spomenula, imamo samo jedan izlaz, jedan ulaz. Nešto tako, ne znam. Da. Ne, Mislim da dva. sam to pričala jučer. Dva izlaza. Uglavnom, ne idemo na vanjski zato što je prevruće. Tako da idemo unutra. Idemo na sajt. Idemo unutra, ali iz unutarnjih bazena se može izaći van gdje se ja mogu sunčat, a dečki će biti na toboganima. I to je to. Čujemo se kasnije. Ajde, lifti brzo. Ajde, špred. Ljudi moji, mi smo se iskupili. Počela je padati neka kišica i onda smo pokupili stvari i otišla i bilo je vrijeme za večer. Tako da. Spremili smo se i idemo u restoran gdje smo bili kad smo tek stigli. Pršef. Kako se zove? Pršef. Pršefu. Kao Uglavnom, dobar restoran, ne bi htjeli riskirat sa drugim stvarima, tako da idemo, stvarno nam je bila dobra hrana tamo, tako da idemo se tamo i onda ćemo večeras u sobi malo biti i odmarat. Ne, nećemo biti, nego ću zaspati čim dođem. Da, mislim da će i oni i Leon zaspati čim dođu, jer oboje su stvarno puno skakali danas. Samo opatije je bio Japonije, takratno u Jugoslaviji. Evo ga. Tamo ravno, onda na onom kružnom toku tesno preko mosta, pa lijevo, pa dva kružna toka i Jetanac. Sve znam. Ne treba mi nikako govoriti ništa. Zašto mi ovog su rekao? Ja ni u Sisku. Ne idem nikad bez navigacije. Pa ne. Uglavnom, mi smo gotovi sa večerom, ne možemo disat. Ako ste u blizini ili ste u Brežicama, Ponesite još čačkalca. ponesite čačkalice. Lik, nije čačkalca niko, što je? Da, ne znam šta im je. Znate kako kod nas uvijek imaju na stolu so, papar, ulje i šta još I ima? čačkalca. Čačkalce i nešto. Uglavnom, toga nema ovdje. Rijetko koji imaju i sol i papar. Uglavnom, ako ste blizu tu i dolazite ovdje u Toplice ili tako nešto, prolazite kroz Brežice, mi vam, kako se to kaže? Preporučujemo da odete, uzmite čačkalice i odete u restoran, kako se zove? Pršefu bez čačkalca. Eto, tako da znate. Mi trenutno idemo nazad u hotel. Idemo na spavanje, pošto su
dečki prošli i kilometara danas u stepenici i stepenice. Tako da odjavljujemo video. Sutra napuštamo hotel nakon što gospodin doručkuje, jer sve je uključeno u cijenu i naravno da se sve mora pojesti. Tako da mi sutra napuštamo i idemo nazad prema Sisku. Pokušat ćemo stati u, kako se zove, Designer Outlet? Da, u Sveti Kriza Ćeretije. Da. Roses Outlet. Idemo malo u shopping, pošto je radni dan i zašto ne, prolazimo tuda pa idemo malo vidjeti šta ima i tamo. Uglavnom, to bi bilo to. Završavamo dan 2. Vidimo se. Dobro jutro svima. Dobro jutro. Jutro. Mi smo evo izašli iz sobe. Ostavili smo stvari u autu. Mi po pravilu možemo ostati još cijeli dan ovdje na bazerima, ali stvarno je tmurno i oblačno, tako da nam se ne da ni u unutarnjim ostajati. Dosta je bilo 2 dana. Tako da idemo sad jest, pojest doručak i onda ćemo napraviti check out i idemo via Zagreb da trošimo pare. Evo nas u shoppingu, već smo minus 230, tako? Da. Ali je lijepo zato što nema nigdje nikoga. Mislim, oni su tek sve potvarali. Otvara se u 10. Tako mi smo prvi, ali dobro. I to je nekad dobro, jer imamo svu slobodu i možemo laganini hodat. Što sam sad htjela reći? Ne znam, idemo gledati dalje šta ima, pa ćemo vidjeti ako ćemo ovdje jesti ili ne. Još je dosta rano i jeli smo u hotelu dobro, tako da ne znam da li ćemo ovdje ručat. Uglavnom, javimo se. Ovo je mali grad bez ljudi. Mislim da reklamiraju 20 plus trgovina ovdje, a rade 2 ili 3. Samo ove sportske. Da, ali dobro, našli smo tenisice što smo ih htjeli naći, jer ne znam koliko je vas gledalo onaj video gdje smo izgubili kofer i još nismo dobili kofer, nismo dobili novce za to, a unutra su tenisice, tako da smo napokon i zamijenili, pa oni kad pošalju. Uglavnom, šta idemo dalje? Idemo u Decathlon negdje u Zagreb. Idemo, Šta ima tamo? jer dosta je još rano. Tek je 11. Tako da stignemo sve laganini. Slobodni smo danas jer smo danas svejedno planirali biti u Toplicama, tako da idemo provesti ovaj tmuran dan u shoppingu. Bye! I stigli smo na destinaciju broj 2. Pošto planiramo uskočiti duboko u renovaciju, uskoro idemo sad pogledat neke garniture. Čisto da vidimo gdje smo, šta smo i kako bi mogli. Koja ti je još lijepa? Hoćemo probati ovu? Hoćemo, aj skočiti. Evo, to probaj. Otišli smo, vidjeli smo sve moguće i skužili smo da nemam para za ništa. Ne zezamo se. Našli smo par opcija ili bar ideja, tako da napravili smo bar jedan korak, a to su ideje. Sad će gospodin napraviti drugi korak i doći do para, da može ispuniti moje ideje. Uglavnom, sviđa mi se jako onaj frižider što ima kao tablet. Je li je tablet? Da, na vratima. Ali je problem što imaju dupla ona vrata, ja ne bi dupla jer zauzima jako puno mjesta. Više mi se sviđa onaj viši. Tako da, ako neko od vas zna da ima taj visoki frižidera sa tim ekranom ispred, slobodno pišite u komentare. Ova trgovina me podsjeća na Marshalls ili Winners. Baš ima sve, svi dio igračke tamo. Svi dio igračke tamo. Ne, to je sirotinja. Ali ne dođemo vidjeti Toys.
Šićiva, to je. Ima sve. Go. Mi smo obavili kupovinu što se tiče gluposti. Za kuću nismo, to ćemo sutra riješiti. Evo, stigli smo sad do McDonald'sa, idemo jest i onda idemo kući. I to bi bilo to za ovaj video. Mi se vidimo u nekom narednom videu. Nadam se da ću nešto prije snimit. 23. tek idemo za jajce. To znam sigurno ću snimat, ali ovako nadam se da ću snimit nešto i prije. Uglavnom, hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se neki sljedeći put. Bye!